Yari Eteral Alcaldesa Maria Isabel Climaco Salazar el Sudes Gusto para buta ko del mga iskalawag pulis aquí na Zamboanga Peninsula, especialmente aquí na syudad. Después dale warning otra vez el presidente del país Rodrigo Duterte kon mga iskalawag pulis que ay buta kanila para aquí na Rehiyon 9 si hindi pa sila ay reforma. Asugon ko ng alkaldesa ta question na ele si porque aquí necesita buta kon mga iskalawag pulis desde Luzon. Well, again, we will have to wait for the directive of the President on this. But syempre, pregunta kita, por ke aki ka naton ta buta, no? And we really have to address this problem of drug abuse prevention. And I was also struck by his statement that may pa lang daw el pulis tadale kanila trabaho, ta iskuhiya sila ko sa LDE la que se llama lugar donde sila responde because of corruption. Yabla pal alcaldesa kay necesita estudia otra vez el Philippine National Police con di ila policía kontra kon mga iskalawag pulis embes de buta con estos para na otro lugar. Asigun pa con el alcaldesa debe también man review el PNP cos disciplinary measures debe sila impone kon magasalawayon pulis ketadale mal impresyon con el entero organisasyon. Let the PNP review what proper disciplinary actions and measures must be done so that it will also help the PNP rise above this particular challenge, but it will not also make the city government remiss of our responsibility of taking care of Zamboanga City PNP. Kaya tablagane Zamboanga City's finest. Mientras tanto, ya manda acorda otra vez al alcaldesa con el mga pulis aquí na syudad kay mandato di ila para asegura el seguridad na entero syudad por medio de prevenir ocurrir mga krimen aquí na syudad. Pero con el police visibility, importante segunde con todo amo que enseguidas puede responder el mga pulis na mga suceso. Ya promete también el alcaldesa que hay continua soporta el gobierno local con el mando policía local na pelea de este contra krimen. I was telling them Task Force Zamboanga personnel may come and go, but Zamboanga City's police will remain and we really have to work hard with them. Marifit Amayo, Dateline Zamboanga.